Reka ngo ikaze ngushimira ko ukunda kubana natwe mu bihe bigiye bitandukanye. Iyi ni The Sport Move, birumvikana rero ni amakuru y'imikino aba agiye atandukanye. Kuri iyi nshuro rero tugiye kuganira muri ekipe ya Rayon Sport, harimo haravugwamo byinshi bigiye bitandukanye, nibyo turi bugende tuganiraho neza gatanu kuri gatanu. Turakomoza ku mutoza wamaze kuba yatangazwa ndetse n'ibyo ashobora kuzageza kuri iyi kipe, turebeye kuri hamwe kuri statistique ye ndetse naho yagiye aca muri rusange. Turaza gukomoza ku bakinnyi bagiye batandukanye bagomba gusinyanya muri iyi kipe ya Rayon Sport, harimo umugande ndetse n'abanyasenegale babiri, tutibagiwe n'abakinnyi b'abanyarwanda barimo baravugwa cyane yuko bashobora kuba bakwerekeza muri iyi kipe ya Rayon Sport bitarenze mu kwezi kwa mbere, ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye birimo biravugwa muri iyi kipe. Turaza kubinyuramo neza gatanu kuri gatanu ndetse turebera hamwe ese iyi kipe ya Rayon Sport kuba igiye gusinyisha aba bakinnyi ni izihe nyungu yaba ibifitemo, by'umwihariko dore ko igihe cyo kuba twakwandikisha abakinnyi bo hasigaye iminsi mike cyane. Ni merikato y'ukwezi kwa mbere, ni merikato ivuze iki kuri ikipe ya Rayon Sport? Ni byinshi turi buze kuganiraho. Icyo usabwa reka manze nkubwire ko ushobora kubanza wakora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana neza gatanu kuri gatanu, ndetse na buri kiganiro cyose tukimara kugikora kijye kikugeraho mu ba mbere, ndetse n'izindi update zose zikimara gusohoka nta handi uzisanga usibye hano kuri The Sport Move. Reka tubyinjemo neza gatanu kuri gatanu, duhera ku mutoza rero wamaze kuba yatangazwa ku munsi w'ejo. Uwo nta wundi bamwita Bruno Felli, uyu mutoza w'imyaka 58 ukomoka mu gihugu cy'Ubufaransa. Ni umwe mu batoza bagiye banyura ahantu henshi hagiye hatandukanye, kuko nk'aho aheruka muri ekipe ya Azam FC mu mwaka ushize ubwo yari umutoza wungirize. Ni umwe mu batoza wagiye uca ahantu henshi hagiye hatandukanye, dore ko yeze kubaho n'umukinnyi ubwo yakinaga mu gihugu cyabo cy'Ubufaransa mu cyiciro cya gatatu akina nk'umuzamu. Ni umutoza wagiye uca mu bihugu bigiye bitandukanye bya hano ku mugabane wa Afurika, ndetse ugiye kureba muri profile yiwe usanga ko nta hantu na hamwe yaciye ari umutoza mukuru. Ahantu yose yaciye ari umutoza ugiye wungirije mu makipe agiye atandukanye. Ugiye kureba ni umutoza udafite profile ndende ku buryo wavuga ko ari umutoza ukanganye, ariko ni umwe mu batoza ubona ko bitewe n'ahantu yagiye aca ashobora kuba afite experience, kuko niba araciye muri ekipe nka Azam yo mu gihugu cya Tanzania, ntekereza ko aramutse aje hano mu Rwanda nta cyamunana. Rero ni umutoza uri buze kuba agera hano i Kigali umunsi w'ejo kuwa gatanu, akaba ari nabwo mu gitondo cyo ku munsi w'ejo kuwa gatanu nibwo azagera i Kigali, ndetse binavuga yuko ashobora kuba ari nabwo azerekwa abakinnyi ndetse n'itangazamakuru, akaba ari nabwo bamushyikirizwa. Uyu mutoza rero araza kuhasanga umutoza na Feruzi, ndetse akaza kuhasanga na Romami Marcel, nk'umwe mu batoza nanone uherutse gutangazwa vuba, wanatangiye gukoresha imyitozo nk'umutoza wungirize. Ntekereza ko iyi partnership y'aba batoza bamenyereye shampiyona y'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda, haba Romami Marcel wabaye muri ikipe ya Rayon Sport, ndetse akaza asangamo na Haruna Feruzi wari umaze igihe afasha iyi kipe ya Rayon Sport nk'umutoza w'umusugire. Ntekereza ko bazagira byinshi bafatanya, ndetse bakanaba banageza ikipe ya Rayon Sport ku musaruro ugiye utandukanye. Twerekeze ku musore w'umugande, uyu nta wundi bamwita Senoga Kagawa Mohamed. Senoga Kagawa Mohamed, uyu nguyu kabisa yahoze cyangwa se akomotse mu gihugu cya Uganda. Uyu nguyu kabisa yakinaga ikipe ya Express FC, akaba ari nawe wari top scorer kuri ubu ngubu w'ikipe cyangwa se muri shampiyona y'icyiciro cya mbere mu gihugu cya Uganda. Bitewe nuko ikipe ya Uganda Cranes cyangwa ikipe y'igihugu ya Uganda yagiye yitabira imikino y'igikombe cya Afurika izatangira ku itariki 21, shampiyona yaho rero yabaye ihagaritswe. Biba ngombwa yuko uyu musore Senoga Kagawa Mohamed agomba nawe guhita aza mu Rwanda, bitewe nuko ikipe ya Rayon Sport yaramwifuje, ndetse bitewe n'ukuntu shampiyona yawo yabaye ihagaze, ahita aza hano mu Rwanda kugira ngo abe ari no gukora imyitozo ye yarayitangiye mu Nzove. Ndetse amakuru ahari avuga yuko uyu musore agomba gusinyishwa vuba. Ni umusore wari umaze kuba yatsinda ibitego 6 mu mikino 10 yari amaze gukina muri shampiyona muri iyi sezo muri shampiyona ya Uganda. Ubona ko ni umusore wa rutayizamu uca ku mpande, uca ku ruhande rw'ibumoso. Ntekereza ko ari muri umwe mu myanya ikipe ya Rayon Sport yari irwaye cyane.
uyu ni umuwinga rero ushobora kuzafasha ikipe ya Rayon Sport. Amakuru haravuga yuko nta kabuza uyu mugande kabisa ashobora gusinya muri ikipe ya Rayon Sport. Icyatumye rero ava muri ikipe ya Express FC kuko muri mercato ya mbere gutekereza ko ikipe nka Express yahita kurekura iri kubona ari wo uri gutsinda, ubwo biba bisaba ko ugomba kuba wagura amasezerano. Ni ikipe n'ubundi nayo bitewe nuko imyaka yagiye ishira, ni ikipe yagiye igabanuka muri level ndetse no mu buryo bwo kuba yabaho cyangwa se mu buryo bw'imibereho, ari nabyo byatumye ikipe ya Rayon Sport kuba yifuje umukinnyi bayiciye amafaranga agera kuri miliyoni 10 z'amadolari, ubwo ni miliyoni zisaga 15 kuzamuraho gato. N'umukinnyi bifuje ko yazaza agahita bafasha muri iki gihe. Ikipe ya Rayon Sport nta bakinnyi navuga bahari, babona ko urwego bariho, haba abakinnyi b'abanyarwanda ndetse n'abakinnyi bari baguzwe, ndetse ukongeraho n'imvune zikabije zikomeje kwiyongera muri ikipe ya Rayon. Bifuje ko yaza akabafasha muri uku kwezi kwa mbere, bakareba niba bakomeza kugenda birukanka ku gikombe, ndetse bakaba banakwitegura bakareba niba bazitwara neza mu gikombe cy'amahoro. Ubwo baramutse bagitwaye yaba ari amahirwe meza kuko byabafasha kuba basura. Gusa uyu mukinnyi we birirakiri yuko ashobora kuba yasinya isaha n'isaha muri ikipe ya Rayon Sport, ndetse akazagira byinshi abafasha ko unekeza ko umukinnyi wari umaze kuba yatsinda ibitego 6 ari muri ekipe nka Express, ikipe nanone idakanganye kuri ubu ngubu ko ntabwo ari Vipers ntabwo ari na Zavira, ariko ntekereza ko ashobora kuza akatanga ibishoboka muri ikipe ya Rayon Sport. Muri ikipe ya Rayon Sport rero ejo bundi mwabonye umunyamisiri wari watangiye gukora igeragezwa muri ikipe ya Rayon Sport, gusa amakuru ahari avuga yuko yamaje kuba yasezererwa kabisa, yamaje kuba yahambirizwa, kuri ubu ngubu akaba atakiribarizwa mu Nzove. Ni umunyamisiri waje, abenshi bavuga yuko ari umutemberezi kabisa wari wiziye muri expo y'abanyamisiri. Ayo ni amakuru abavugwa, gusa uyu musore yaraje abasaba yuko yakora test, babona ari kwitwara neza bakaba bamusinyisha. Ariko ku makuru cyangwa se muri interview Romami Marcel yatangaje yuko uyu musore akiri hasi, wabona uko igihagararo kiwe ndetse n'uburyo ameze ukabona ko nta mukinnyi umurimo. Yego ni muremure ndetse afite gabari cyangwa se ibigango, ariko ubumenyi kuri baro bwo baje gusanga ari ntabwo, ndetse wajya no mu myitozo basanze ari no hasi. Rero nabyo byahise bituma ikipe ya Rayon Sport imusezerera, ndetse isiba amafoto yose bari barangije kuba bapostinga ku rubuga rwabo rwa Instagram ndetse na X yahoze ari Twitter, bahita bayasibaho yose ku buryo nta kintu kigaragaza yuko yigeze akandagira mu Nzove. Uyu nguyu rero nawe akaba yari yaje mu geragezwa, amakuru avuga yuko barangije kuba bamusezera, ndetse ikipe ya Rayon Sport ikaba ari nayo yamusezereye kuko bamaze kubona ko nta musaruro cyangwa se nta kintu kirimo. Twinjira mu miriro ikomeye, ikipe ya Rayon Sport irimo iratekereza kuba yazana abanyesenegale 2. Ni ikipe ya Rayon Sport rero irimo irashaka umunyesenegale ukina nimero 6. N'umusore ukina mu gihugu cya Senegal. Amakuru ahari avuga yuko ikipe ya Rayon Sport ikomeje ibiganiro hagati yiwe nawe. Ni umusore ukina mu gihugu cya Senegal, gusa tutarabasha kumenya ko ikipe akinamo ndetse n'amazina yiwe muri rusange. Gusa amakuru ahari avuga yuko ari umunyasenegal ugomba guturuka mu gihugu cya Senegal, akazaza nyuma y'umutoza mbere yuko uku kwezi kwa 12 kurangira. Ashobora kuzaba yageze hano mu Rwanda, nawe ntabwo azahitaza asinya, azaza akore test y'igihe gitoya noneho babone kumusinyisha. N'umunyasenegale n'abanyasenegale 2, gusa amakuru ahari avuga yuko umunyasenegale umwe ari we birira ikiri yuko ukina nimero 6 ko ari ushobora kuzaza agahita yinjira muri ikipe ya Rayon Sport. Muri ikipe ya Rayon Sport kandi harimo aravuga amakuru, ntekeza ko kurungu yamaze kuba yaba official. Rwose ntekeza ko ari ikibazo cy'igihe, n'ubundi nawe akaba mwamubona mu Nzove, bamwita Kwizera Olivier Gishweka. Uyu muzamu ntekeza ko ari umwe mu bazamu beza babaye muri ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, bitewe nuko abazamu bahari haba Pavel Nzira, haba Idrissa Koyate ndetse n'uyu musore Mugisha Yves basanzwe bafatira ikipe ya Rayon Sport, kuko nka Mugisha Yves we ni umuzamu wa 3, ndetse ubona ko n'amakosa akora muri ekipe ya Rayon Sport cyangwa se mu kibuga
ni amakosa y'ubwana bisobanura ko ari umuzamu utagomba kubanza muri ekipe ya Rayon Sport. Wakwitira kwa Pavel Nzira ni umuzamu udahozaho ushobora gukorera game imwe ariko game ya kabiri ukabona ko ashobora kuba afite amakosa menshi, ari nabyo byatumye asezererwa muri ekipe y'igihugu ya Congo ndetse akaba yaranatumye ikipe ya APR FC imurekura. Wakubitira kwa Idrissa Kuyate, ni Idrissa Kuyate ufite ikibazo cy'umugongo ndetse navuga yuko atari kuri calibre yo kuba yabanza muri kibuga cy'ikipe ya Rayon Sport. Amakuru ahari rero avuga yuko uyu musore kabisa nawe ashobora kuba bashobora kuba barekura umuzamu umwe bakamutiza, haba Mugisha Yves cyangwa se Idrissa Kuyate cyangwa se Pavel Nzira, bakarekuramo umwe kugira ngo babashe kuba basinyisha Olivier Gishweka. Gusa ibiganiro byo ku mpande zombi byamajije kuba byarangira, igisigaye ni ukugira ngo babashe kuba yakwerekeza mu Nzove kugira ngo atangirane imyitozo na bagenzi umwe mu bazamu meza. Ikintu cya mbere ni umuzamu w'umunyarwanda, azabafasha ku kintu kijyanye n'umubare w'abanyamahanga muri shampiyona. Ikindi cya kabiri ni umuzamu usanzwe umenyereye iyi shampiyona. Kwizera Olivier ni umwe mu bazamu bagize ibihe byiza kuko yigeze no kuba yaba umuzamu ubanzamo mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, ariko nyuma yaje guhagarika gukina. Murabyibuka muri 2020 nibwo yaje kugira gutya ahagarika kuba yakina umupira w'amaguru mu gihe kingana n'amezi 6. Nyuma yaho aza kubisubukura ndetse aza gukina mu gihugu, agerekeza mu gihugu cy'Abarabu, aza kuba yajya gukinayo muri shampiyona y'icyiciro cya kabiri. Uyu Kwizera Olivier yaje kugaruka hano mu Rwanda ndetse murabyuka ko n'igihe mwakora kwezi bigeze kumuhamagara mu ikipe y'igihugu Amavubi muri ya kampu yabaye y'abakinnyi bakina hano imbere mu Rwanda, nayo yari arimo ndetse ntekereza ko ari umwe mu bazamu bashobora kuzafasha ikipe ya Rayon Sport. Ni umuzamu mwiza pe, umuzamu wageze atya anafatira ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Ntekereza ko ari umwe mu bazamu b'abanyarwanda bari kuri calibre yo kuba bakinira ikipe nka Rayon Sport. Ngayo nguko rero, reka ngushimire wewe twabanye muri iki kiganiro, nizera ko wanyuzwe kabisa. Reka ngushimire wewe twabanye ndetse nawe wamaze kuba wakora subscribe, umuntu w'ingenzi cyane, ndetse nawe utarayikora ko ayikora nonaho, ubundi tukagenda dukomeza kugenda tubana neza 5 kuri 5. Yumva Nebo Fabrice, iyi ni The Sport Move, reka tuzasubira utaha. Ciao ciao.